kioto kia mwarimu kionekane. Kugwata ugeni wa kairi Weru Kiremi no mwananiri wa mathithio utuko na arua. Abunge ba Kenya Kwanza kuma ruteri rwa Kirimara na kaunti Muturi ni bamenerete twara ODM kumereria matagite ke munini Rais Professor Kithure Kindiki bakiare na kibanti Njumaa Muthenya. Abunge baba ni bagikite Kindiki bakiuga ni muritinguge na niwe ukunganira kanyene kau ubujete onde kumbukite nguto kuri na roku gatigate ka abunge ba Mount Kenya East na munini Rais Kindiki kiama ke ODM gichietetie kiraba kwenda nikanya ka munini Rais ngwataniro yao na UDA kithurano netwetete Anthony Kathenya na kurikithia. Bakiali hotelini mwa muji wa Nairobi, abunge na maseneta ba Kirimara na balaba kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza leo ni beumirite na kunenkana mukana kiria tongore bakia makia ODM bale bethirito bakimelilia matagiti kia munini wa Rais Kithure Kindiki kulingana na tongore baba munini wa Rais Kithure Kindiki nionanitio tongerie bwega amwe na gutetheria mutongere wa ndera Rais William Ruto gwitithi na mbere ndi ya Kenya. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job now and even in the future. That's our position which we have proposed to the Kenyans. Kithure Kindiki imutongeria wa Kenya na vile vile ureba gwitanguge na president oteno batugwita bagwatanirite na kinya 2028 Professor Kithure Kindiki no ke deputy president na kinya mbere Kenyans bakata mbere kumugwata mbaro atongere babakula gebalaba kia makia ODM kwebani na nyonte ya gitiki kagita kalebere ditete Professor Kithure Kindiki no akubula gitiki ekethinga tegiroti ngugi bwae amuna kongera kugati Kindiki ni wakethura le munini wa Rais kithurano ni tuthiete. Our support for President Ruto is unequivocal. We support his re-election Ruto is unequivocal. We support his re-election bid in the August 2027 presidential race on the United Democratic Alliance ticket with Professor Kithure Kindiki as his running mate ahead of the general elections. We welcome structured and inclusive deliberations with our brothers and sisters from ODM and all other like-minded political comrades and parties. His Excellency the President William Samoei Ruto na munini wawe tawe Deputy President Professor Kithure Kindiki ibeti President Professor Kithure Kindiki ibeti tembere na kuingia mawirane jao sharia bekire na Kenya yonde ni kuona iba kuthiuruka kunde badio tarari njo nyiriko kaneriko nundu maendeleo jao baringia Kenya yonde urekari. Atongere baba monogu ni basokeretie nkatho wa Kenya nundu bwa kuona ni wetikio notongere bora isule ya Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki nyume ya kiama kia URETERI gusinda ithurano bionde binini bila athithikaga muthenya igoro nao kagita gaka nibogete bakathi na mbere kugwata mbaru mubango wa Rais William Ruto wa kureta Kenya bonde thirikari ni gwitukira thirikari ya ngwataniro. The broad-based arrangement established by President William Ruto and the late Prime Minister Raila Odinga, may God rest his soul in eternal peace, has helped stabilize our country and create a conducive environment for accelerated rollout of development projects across the 47 counties. Itogwirite kusupport serikali ya broad-based nyuntu serikali jigwete antu bakuma Kenya yonde ODM UDA na other affiliated parties twake Kenya mwe onto tukwenda kwathana ndiguru yetu ni onto ndigu tutena ndiguru engi Kenya ni ndiguru yetu. Kuma muji munene Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.
Gavana wa Weru Njumaa Thaa narugurite mubango jumweru jwa kuguna arimu ba ECDE kieni ga kinoru akiaria gavana Njumaa ugite arimu baba nande bagaitithwa nkathe na kinya kuongerwa mucara kenda kwagirithia riera riao ria kuritira ngugi mambure na jija nija kuchirite siasa mwari nyuma ya unge akioneka kwigika gavana Njumaa na kumeneria regani bae bagi siasa Njumaa thonekete kwiringira ndebe akiuga ngugi iria kuritira Meru ikamucoka 2027 muthuri Muriuki na Kinyaga. Muthuri gavana wa Meru Reverend Njumaa Thaa no mbite kuthagitirimana na arimu bonthe mana serendene kaunti ya Meru na kio tikingi nikenda kuriguria mubango ja kwagirithia mantu jegi rutingugi bwao iri njira imwe ikinya kubongera mucara. Today my administration has brought honor to our staff. Salaries and statutory deductions are paid on time. Your medical cover is now functional. Not just that, through the implementation of the ECDE scheme of service, my administration is fulfilling my promise to you for a better pay. In this financial year, 2025-2026, we have allocated 43,200,000 to implement this scheme of service. In the next financial year, starting July 2026, more budgetary allocation will be committed for the same purpose. Gavana Njumaa kiringira ndebe nagua keja gucoka kithino twitite akethunya kibongera mucara nkuruki gintokera kenge kabwethia nde thirikari ne ye mwathani agimpe ya kanya mwaka yo 2028 ne gucenjia mucara yenu au mucara yo maximum yo muntu on degree yo gukinya au yo kwambiriria 57,000 neo mwarimu wa mbere akethera yukumaira mucarene na kwaumbikana no na kiroto kia Meru na nakumenya ukabere Meru kethwa itite bwega antoro kuoneketa atongeri bakithirikari na kina siasa kathumba bakigwata marundu bubu Njumaa ntwethingia nwe wiyite kureta revolution ndene ya Meru reka barabange bau awoni ndena inye mwere woni mbiche siasa tokwenda kana ne impact tokwenda gere uturo bwantu ba Meru ukethira ni mutongeria Meru irenda ngai narabona nkero mwe nari mbere yenu araba wetikaneria na oni mwaka yo 2027 ngaba nora tukaringira kura Njumaa Thaa as many of similar opinions say onde bronyomera ya mera ngokera ngaruta susika mera kanisane na karobilia mera ndio malori oba waziri wa agriculture wenga wanombere ni ata tadari mera kwa tadaria kwa waziri wa agriculture nisaidia mera ane ngabana yale ekera police ya mera your excellency na ikyo tokuga batue totecoka nyuma gogo support ya excellency bau bange ibaitie na area ekethro no areaza we waziri no areaza we governor imbio choketi aza na ekethro inya oni ndare MC aza lakini naru ingwetegeria kwatho ikare bwaza nonto indaize kwe bange baga succeed ande nya bara bange ibaitie na area batu totigwaza na torenda governor ndakaza babwe na ndakaza batwe muthuri Muriuki Weru Njumaa muthuri Kangangi. Gavana wa Tharaka Nithi muthomi Njuki mubunge wa Tharaka na uria kwenda giti kia ugavana kaunti ni ugitonga Murugara hamwe na atongire bangi ni bakinyite mathikone jangi no musiasa na muthomi Professor Erastus Njoka nteretia nkuthika siasa cha 2027 ichioneketa kugwata mwanki o musiasa akithereria mwanki rutere ruriari Martin Mugambi na Chionkoroke. Kienini kia muchi wa Profesa Mugendi kieri ujuri mutangirikano wa ganara akari ya tongoria ringi cha bare kanete mathikoni mamwe kuro Juliet cha Kathia Njokagi na warari munini wa Vice Chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka noro kwenda giti kia gavana kaunti ya Tharaka Nithi.
ituria kiriro kienini kiriraga na gutuike turia gichiacha twethirwa twina thina ya barabara njoke ya gichango irikuo. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki yekinyetie kiathoni giki nyuma ya miario yake ya kuga muchuka atibatiri kuona giti kio gavana akagita kana atikiona kuri iria iterecha gwakira uko anogacha kwegua uciendete atia kuri dacia acio kana tongoria kiathoni giki barakumia Professor Erastus Njoka methoni mangavana Njuki tio turi agutwike tukurenjaga chapati ingejieja buge antu machuka tukuba chapati ne isioke turi enkima nontu nionkwegua kuria izati ndio mou mutakubali hivyo gutikagite muntu anomugo keru turabanga rwe muge mono ntitu amuthurire kani munene sana atwira boto karutha wegwe tukenda kuthura mtu tuthure mtu tukwenda itokwereanwa itwabanda buromba ndabuthaira ndabusuna kiathoni giki mubunge wa Tharaka Gitonga Murugaro rawanwa gwikinyetie arageria kuthagathagia kwibendia akionanagia gukabotha kumania na bura kirindi gikugwataga Professor Njoka mbaru. Tharaka Nithi wakisema ni Murugara, I will not leave you behind. Likewise, Professor, if they say it is Professor, do not leave me behind. Kagita kangavana Njuki kwaria rathukia kananda gichuka njuno cia kimero ichi kwegwikanaga cionka gukota igwitaurira akathi gutaurirwa mbere turi bici twagendaga tuona ntana ithiite na barabara na biti tukaromantigata twekia miti ni tukona taka twabura nthaka na matukumenya bado matona nithana kabiu ugacha kuona nchunku ikinia ina mbere ya nduraku enanda nogacha kuona kanyau kathiete guo gichutha kindu ribara mbere kari kwina riwe kindu niandikite wila kagita gake Njoka arauria gavana Muthomi Njuki kumugwata mbaru atige kumuchenga nontu gwenwe atamuchengaga indi ninkwenda kumutuma na one message ya kuma kuri cia kathia nibua ngimwira lekereriani Erastus wakwa amutongorie Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge gia Chuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. John Kiremi urane wa mukariri gete wa ngwataniro ya aciari ba skuru ya Nkubu Boys na ameneretie karikara muciari kura mwarimu wa skuru Newton Gitare ugete aciari ni bagochemania buru ni unyomo bubu bakiugari mubena ukareba kungana na ko bakaigwo gwa barengo gene na kathite kinya itagarira ngwataniro ciarimo kupet na kinya nati no tubaguchumiria kurungamana umo wa kagiteno kau nacokerete senita Kathuri Murungi kathoni guchebania mantu neje wakiuga Shadrack Kunda abatere gwikirwa mpine kenda mwarimu Gitari ona Kyoto mutuikare na ripoti eje. Nyuma ya ikarikara muciari wa skuru ya nthaka ya Nkubu kujirwa ikirikana na urira munini wa mwarimu munene na muthenya jwegoro atongeria barimu mero gucumire kumenerie karikari na ndinarwa mukarigito wa ngwataniro ya aciari ya skuru eje John Kiremi kinya Antony aciari na ameneretie karikari na kiarimo baskuru ya uwirane ati bakaba gwatambaru na bakethira bake bakaria tachiari. We strongly distance ourselves as a parents of Nkubu High School. We have always had a very cordial relationship with our teachers and we always support them in matters of academics, matters of discipline, and the parent who did that did it as an individual, and that is not what happens in our institution. I assure the teachers of Nkubu High School that we are always going to support them. They are safe. That was only one individual who did not even tell us as a parent representatives. Ni mutongeri oroka thite nati na kupeti meru ne kurungamana no mo wao
na kinyetagarira seneta Kathuri Murungi gwitunyanura na muciari uju Shandraki Gikundo uria no obisi yawe na ndi akiuga Weru aciari ni ati muciari uju abati kwithira gwati na akinyithwa nkongorone cia koti kenda mwarimu akethira kiona kioto. And we are expecting that soon one parent by the name Shandrak Gekunda will be arrested and arraigned in court so that Gitari gets its justice. I also would wish to thank our Senator for Meru, Honorable Kathuri Murungi, for distancing himself from that incident and for relieving his employees so that justice can be sought for our teacher. Mudiene mataroja kiremi kire aciari ni jaja. Whenever issues of discipline, matters of discipline arise, if you are contacted by the teacher, please cooperate, because discipline process, when it comes to matters of suspension, the parent is always involved. Let them cooperate, and we expect moving forward not to have such an incident in our institution. Keripotrandi toshe Weru Njumaa reakwari yetu ni mutuge kare. Mwandiki munene wa KUPPET Meru Karuti Nchebere augite ni baibangite bwega nuntu bwa ithurano bya ntuku ya rujwa rwirite mwanya mwanya rio Karuti wengwa uro ukwenda gucoka gitine kiu ni bethirite bari kampeni na kenda kurungamira arimu bau nyuma ya kanya kao kurika atongire baberu bakamenyeka ruju nyuma ya kura kuringwa na njira ya witho no secret ballot. Muthurumuruki na Chutariria. Kiama kia KUPPET nene kaunti Meru ikirigiri kuthwa githurano ojo ni matongire barabaritene kuthwa batongire kwa miaka 5 kuningana na mwandiki munene wa kiama kia KUPPET niwe Karuti Nchebere augite bena wirigoro bunene ati githurano giki gikethwa kina uma na thiri na ndre executive secretary wao inkori arimo baumire kwa wingi to exercise our democratic rights. Na I want to assure all the teachers that we have taken the necessary steps to ensure ithurano bietu bigeta bwega kwina amani. Ithurano bietu bikethira biena thiri. Let the best candidate win. Na turenda kuwa nonto Jumamosi ni kethira is the last day ya KUPPET kuthi the elections. Bikethira be the most peaceful. Nonto all the other counties, around 41 of them, will have done their elections, and that day, together, to only 6 counties give the elections. The ready teachers and alimu bonde ba Meru County, de boromba tumere ikwa winge, ikwethirwa security esasa wa buru, wagita mtoko makiorega kumera, no rega kwija kuringa kura, mutongerio gatarirwa. Akiwa mwaratho joja kiama ni gutigira mwarimu wonthe akwithwa kiwa kioto kiawe kira gipeterie untu bara bonete nyaba gitonyera gicanga chakira kionekere na mwarimu munini gachukuru Nkubu boys wakiwa untu bobo utiburi kuthobika rika kagita kaka no mwanka itagerere kiwatho ndithoreke kwa. We are going to take immediate legal action against him over the assault that happened to our teacher, and therefore this is a matter that we are taking very seriously by parents coming and assaulting the teachers, because teachers are doing their work, and therefore we cannot accept anybody to come and threaten or assault our teachers. Thank you very much. And the Nkubu fraternity and the teachers of Meru, we stand behind Nkubu, and we thank you teachers, we thank you the society. Some parents have come out to condemn that heinous act. We as ready teachers, we need action. We need action and an immediate action. KUPPET power. Muthurumuruki Weru Njumaa Kangangi. Tanambere kurumira chitu twachokera ni mateta ja kariba thiruga itigembe South Baria pakuromba thirikari nene kubachokeria mukandarathi.
Osha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana nuna bongi kinyaburi ku aja meru njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guroyo nthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya Ithatu na turugura ntuku chionde kuma Njumaa Thaa mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuku cia Njumaa na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Itarira kajira gaku karia wikumairia nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts.
Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Pagwitana mbere kurumira ntisho chetu tugichokera kariba thiruga itigembe South ni barombete thirikari nene ukurukira mubunge wa John Paul Mwirigi kwithirwa agichokia mukandarathi wa njira mawa gweta thiruga iti gweta kindani ura umarukire na komitigantu ni athukumono batongeretwe ni maikokovia na atongera bangi bantu rabogete mukandarathi ujo etire atugita gitumi na wirane bwa John Paul kumuchokia butachiara matunda. Dennis Mugendi gatumenyithia Yeri meka yithiri mwaki na ari osoka kuthondeka barabara ya mawa thiruga iti kindani Mwanka Park indi kuminse na kuminsuria atemanthi untu akariba kuria thirikari gukurukira mubunge John Paul Mwirigi akwari kubakuneka metho kana imbura igitari yeteri irikikura kana ni jingi yeteri batwe turiana akariba ba thiruga iti express muthuro yetu yu munene sana barabara yu contractor na arari barabareni na barabara yu yaomba kurungama turi ao tukiura cia kiuria atiri kethira mbura wera no yo yeterie kia kana mbura era twerairwo ni ye mweri yo na contractor eterete menya maru iri mingi iri gukurukirwa ni akari barabara nezi ya thiruga iti tukwikomisya wirane bwa mubunge John Paul Mwirigi akari barigwa ni kinyete muthia na cio ciao 14 asikuringa oti untu maandamano ya manene ya kwenenia kiumia kijite maandamano batumite ntumwa ya kuimbirwa ni aturi bao bakanuni bare batheri barabara ya Ntherone na Bayembe Central bare na bobakori barabara ya Kore batu torita into kuma thero toiga cia maua na barabara yetu yo tutethacia kwa hivyo ya kwithira inya twaka tukabwithirwa ati athiru inya twakirwa nyumba cia ngoroba tugetha tutena barabara oteibo tutethuka kwa hivyo our MP John Paul barabara yetu ibwithwe no ntuke ya kwithira barabara yetu itebwithwa oruare muntu ariuma stage aite ngari no ntu atimeo kama tuibonda bonda atheri no ntu batirire ikwete maloi kwa hivyo tafadhali John Paul tubwithirie barabara no gya gwithwa tubwithirie barabara John Paul iwanta ende turendo tangazira this community next week Lamisi bado tukabwithia maandamano na round yeje tukabwithia maandamano yatana kuonekana the mother of all demonstrations kwa winyanto bandero na itukumenya bena barabara mbaya zaidi anto bakaboito kinyapo no batura usumburwa na Kore kwa anto beto itobwera bociumerie aundi tuirende batu anto bathiru kuthetera barabara yetu
na thirikari bakia kubanga abeto tunanga mbono tura tiangasi batu twirende antu bathu kuthiro mantu yonde lakini tuone haki cietu na tibu antu betu watue karua ri 2027 yaginya tuya kurombo ne ogura tutebwethere tu barabara ebu ode MP wa Kinya wetu ateka utoromba kura ne bu antu betu ode seneta ode ngabana na Kinya raisi tutemwitikirio Kinya thiruga itino ntuna tukayirie na akeya neye barabara ya thiruga iti yambite wikirwa lami yeta na maendeleo yangi. Dennis Mugendi, Weru TV, Athiruga iti Yembe South, County ya Meru. Kirote berere ura wiriga kubutwa kanyene kamukariri gete wa nchuku cha thirikari aruga kanya kau kabatera kunenkerwa mtungi mumiru amwe na kinyakanya ka minister wa urimi karaga atunyirwa mithikali nturi na mono kwithirwa miru iri county ijikene na matujo urimi aruga ni kwari na mirandi mingi ya urimi yambiriritio kagitago tongiria bwao akiromba barabana enkeri Thanyatu bathirikirie mirandi iji ire yambiritio miru biriri uria ukumereria matagiti kia mubunge wa Mwekuru Miru 2027 na ithukirite mubunge wa Nandi Karambuka Iremi akiuga na aremi kurita ngugi ire athuriri akiuria siasa gutiga siasa cia mpathu ni untu muntu onthe ari na katiba kurita maoni jawe ate kumakwa. Uria wari mukaririgite wa warehouse receipt system Kirote Birire ni ariretie tagari ya Rais Ruto kuthura Meru gutongoria ndwangi urimi akiuga ni thugani ya umeni onto Meru ni gonto kwa urimi. Birire ni atariretie mantu kathomba maria arambiretie ari mukaririgite wa warehouse receipt system mbere ya kweberwa gitene. Meru batu economy yetu ni ya urimi kwa urira twari na minister wa agriculture twabwito cokerwa minister wa agriculture whether chairman of warehouse receipt system to achokerwe chairman of warehouse receipt system nonto indra ndi kwambiria mantu ya mwe indra itu kwambiria gutrain arimi itura itu kwambiria trainers of trainers abaraba geto train arimi itura itu ku pre-inspect warehouses Meru Kibericha potato warehouse Nguchishi potato warehouse the county industrial and aggregation park Kibulini aggregation center Mbeo aggregation center kwa iturari tu kwambiriria kugather momentum in terms of arimi ba Meru county ko embrace the warehouse receipt system council kwa winko hope that chairman ura arayukirie akendelea una kinya warehouse operators kana owners ba warehouse zira turari tu complete the pre-inspection baga take the initiative kuendelea na mantu lakini kinya onde murimi o Meru county ka make sure ingo play my role kuhakikisha ati tu embrace the warehouse receipt system. Atati gwa nyuma onawe Birire ni ariretie murugutira wa siasa nthiguru. Siasa ni watete monki Meru no mwanka twithe tuna tolerance boto kuwa kumeguru mwanka nthi woni nyabira bya tumiro mbuto ni intolerance ikwethira ati bariuga inko associate na dissidents ndeko myakwetha we Mumeru kwe dissident Mumeru woni kura cha Meru nguchwa na kwa unke akwetha ingo associate na mtu nagwita dissident ndeko ele iku ate ku ari umwe wa rwirigite bagite kia mubunge wa Mwekuru ni akiariretia kimenerio tongoria wa mubunge wa Riu Karambuka Ilemia gitekia mbunge wa Mwekuru twekara tukiwa igitekia affirmative action turenda Mwekuru akarira tamu imwe akebaiba in any case yonto ya ura wari ku mbere ekuromba 2017 Ameru iba murere nonto bawire batato sheka ibora rutire ngoi ongeya atweka aithwa gavana kawira Mwangaza onge aikutha ai na inda wire ringi ndauga akwitha gakuruta ngwenja muno nyantingiro wa lakini onara ndire tanto bari watimuona batimuika kwa noe yakawenya kwetha butio mbona ngwichi yako ibochiona na anto na bari wote ngwitu kuona ende kwetha ari insist akawa babu butio mbona lakini na bukendo mbona oneni ngwichi yakwa na bo bari wote ngwikuritwari atatu atethanie. Kale Mutembei, Weru TV.
Maabisa ba ugima Meru kiriro wangirwo chiari batongeretwe ni Susan Kimathi ataramba kurwana murimu jwa kansa na mukingo baugite kurubari tuna kinyana banini bara bakugie ubatetaga gucotungata bo ugima ni barombete akari kuriungagira itobio ugima kenda kuthimwa murimu jwa kansa kurigire gutamba kwa mirimo yeje. Nicholas Chabare na ripoti je. Teenagers beno gwati bo bwinge na mimba ite kwendeka kuringana na madagitari baba ena utaramu manto ni megie ociari wa mwena kinyamanto megie mirimo irethite na mbere na gutabarikia kaunti ya Meru bariuga anto bainge mono ekorogita ari aba ena ndabatithia ya kliniki na no gwati ibonene na mono kinya kiri ana abanini ibaraba kwithirwa aba ena mimba banini. It is a challenge twina yo Meru County ekorbeto bagia mimba batekweja clinic na ikyo tugira twari entuko ya narua to ba insistere kliniki kweja kliniki ore omorito ne immediately after conception wamenya umweri jwa mbere tafadhali eja ni onto wagerete kweja mieri 8 wena mimba kana ethera no kumenya kagia mimba nkinya next month no weja nkinya naru akenda tomba gwetania na ogwe safari yo ya conception na kenda oge conceive to ethera kwena ndawa to ejanaga kwena ithimi to thithagia kenda mwana ore agitonya mwere etherie igonto goko thongi agutonya ana baba bakugia mimba batwika bateja clinic ana baba tutamenya thina ire mere yao kwa bakeja gociara bareja gociara twana batikomenya uria tukari tutathithia ene prevention. Meru County na mirimo yetu gwita bells mono na kaingi na le crept gwatuka gonto kuna nonto batejire cibitari tomba kubamenyera so kweno gwati bo bwinge na ana baba bakugia mimba bakiweta ati kaunti ya Meru ni rumiritwe ni mogwati manene ma mirimo irio mirimo ya kansa mirimo kinya ya akugwatithania umurimo gwa mukingo ekuru baba inge beto ibagociarira nja home deliveries na eu etetekeretwe nkinya Ministry of Health etetekeretie mwekoro guciarira nja ni onto bwa mogwati jaria omba kugwata agiciara nja na nkinya mwana ore aciarire mogwati jaria ethira exposed kire ekuru baraba ciaraga ke cibitari cietu ekuru igana ana ekuru 17 bakugia ana bakagia virusi bibi na iu necio estimate ira twe ine national kwa unegukari lakini kire barabejaga cibitari batikugwamba kugwatithia ana bao murimo jojo 60 to 80% kire patient baratu ina bo baria kuchwa unduma kana uchwa utethio bambeto kinyara twita stage 3 na stage 4 na kinya mandaktari togeria kubatethia na njira imwe kana erengi kwatwika ibeyire bachereri na tukalusi baba ingi bo na nkiwa o mwaka itugwitha twina patient baberu cancer patient baberu kuma mana thatu mwaka mana yana ara cancer center na 90% raba umite county yetu ya Meru. Kumege North Peter Class Chabari. Abisa munene wa mbondi ya kwendya Nchobi Meru no egitonga kubu na ijanite mukana jo munene kirendya banchobi Meru barabate kuthingatira mawatho augite bamwe ba biashara babani bakunyagia Nchobi utuko onto burani giutate na watho nkurukino rotete bamwe ba mabisa bathirikari nene akiwa nibo bagwetikire wendya banchobi ndegeni watho muthuri Murioki na Chekinya. Abisa munene wa mbondi kumenyera wendia na utumiri banchobi ndene kaunti Meru na Nkubu na chimrete na kuwa company iria na ndobraba ya license ya kunyagia Nchobi ndene kaunti Meru ibakuthithio ju mathajira tatibaterie ntobra kuwa bagwatikana baketha bakijukirwa matagari ya kiwatho seria ju distributors license na beta boleli baraba ina license kana benda boleli Meru County Alcoholic Drinks Control Act 2016 you and distribution of alcoholic drinks sibat ko distributor from da yire cia rukire mwanka thaa 10 na yire cia ogoro ndi bagwoni ndibere muntu ratuka wata ke distributing Nchobi beyond 6 regardless ethira ina license kana atina yo sheria ikathia ta mukondo yayo wethera wina license to amiri book wethera tina license to akuthitanga ku distribute Nchobi kinyume ya sheria na tukumbani kureta Nchobi ya ku Meru na tutiku license tukum blacklist the reason ukona muntu ukureta kintu beyond mathayara yatigire tuti kintu kikiya na ibe this is the reason why ukona tombete kutwanyire kuwata ringi kairi Nchobi indi second generation likerete kwendwa ni watho na iri siniki utuku Ngorokia kiba kagita kaka ibathiro nkite kimbachino nene kaunti ya Meru abetho bagitegera gituminandi akwenda cionthe ciethwe cina license
kingi na kyo indi no to 14 days since kuma antu wanda babwe inspection to witigira ko muntu tethire 14 days. I expect muntu wethe tha ithire to arite liquor license yawe tafadhali ngobosi nte kwenda ni to yo kwarusana kwenda to tangwepo boya na thirdly antora no bawita ku incite members of community wona bweta mbia ki mtu fulani no to atiwe thabaina business rivalry nendo kanje kwandika memorandum se funga hapa funga pale. We are not scaring away investors, we are encouraging investors in Meru. Na muthiene etho akirutira mabisa bakithirikari barakuiba kagwatanira nende nchobi kintegena watho onto bria kuga bo batitho bagitikiria ki machibu na ACCs tafadhali ibura chokeria ringi bukwanjiri guchokia mutindo yura witaringi kuyukia tips na raura antu pambana na illicit brew kuri kintu kira choka kikarita marwa especially kisaindi siegembe kitimau kiberetia tusiaziwe sisi peke yake tiba watu akanto balkombondi kwanza illicit brew kwanza belong to the national administration. Machibo yo abatu kutha kiro yana illicit brew machanga nini but we also twende tukatugwatane no tutire muntu county government no tutire muntu national government. Muthuri mlioki Weru Njumaa mutijokangangi Munini Rais Professor Kithure Kindiki na ariungite kaunti-ini Homa Bay na aria ataririte umbani wa thirikari kire gikaro giki mutongeru wa kiama kia ODM athingati bae ni bekite Weru na ni bakwenda giti kia munini Rais kira kiri na Kindiki na bwatongere URETERI regani na thirikari ni betirite na mbere siasa cha one term cha kumeneria thirikari Kenya Kwanza kaunti-ini Nakuru ntuku ya Naru atongere batongeretwe ni uria wari munini Rais Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka ni chitite gutigira Rais Ruto ate kuona munyakaja gutongeria nthiguru ya Kenya kwa gipindi kia biri nelikithinji ari naiji kire mutukanio Teto Jodhuru aunche Baugaga ntuku imwe kiririere siasa no ijanie na mantu kathetindo no jaugwa atinda na ara kaunti ya Homa Bay ni are munini wa Rais Kithure Kindiki ombete kwithirwo agikandana na Oburu Odinga hamwe na Gladys Wanga kiri jukwaa imwe. Mimi naunga mkono mambo ambayo yamesemwa hapa na viongozi wa hapa Homa Bay na viongozi wetu ambao wameongea. Naunga mkono Mbadi, naunga mkono Wanga, naunga mkono Raymond Omolo, naunga mkono Senator Kajwang na viongozi ambao wameongea hapa wote akiwemo Bensuda ya kwamba safari hii watu ya Nyanza, safari hii wanachama wa ODM wamesema wamechoka na upinzani, wanataka kuingia kwa serikali na kukaa ndani ya serikali. Nikiwa hapa Homa Bay, ningependa kuwaomba wanasiasa wenzangu, ndugu zangu wenye viongozi wako hapa na wale wako kwa mirengo nyingine taifa nzima, ya kwamba usalama wa taifa letu sio kitu la kuchezea, na kwamba wale wanafanyia siasa mambo ya usalama wakome kufanya hivyo, watafute sera, watafute mbinu tofauti. Na URETERI United Opposition rugikinya kaunti ya Nakuru rukigera mbegu thirikari nikireba kuga ni wendia bwa passport kana ibande amwe na wamba bwa miunda. Huyu Kasongo wakiwa na Kipchumba Murkomen, wakiwa na PS Belio Kipsang na yule Mrs. Chelagat, Director of Immigration, wanauza vitambulisho, wanauza passport kwa majambazi kutoka Sudan na kwingineko. Hii mkiangalia gazeti ya leo inaitwa Passport Crooks. Yaani Ruto ameingilia masuala ya ndani ya nchi jirani ya Sudan. Tunasema Kasongo ni one term sababu amekuwa mkora, amekataa kutimiza ahadi, ametusaliti. Kazi yake ni kugawanya mlima, ni kugawanya Wakenya. Na Wendi Dinyoro. Now, you must have heard about something called infrastructure fund in Kenya. That infrastructure fund, there is a bill in parliament which I've read all of it. It is proposing everything else we do. It's like you have a bill proposing Kenyans will be breathing, and then Kenyans will be walking, and the Kenyans will be eating, and then we will be wearing clothes. All the things in that bill are things the country already is doing. We will be privatizing companies. We're already doing that. We've been doing that since
long time ago. We'll be selling underperforming government assets. We've been doing all that. Mahio munasemaje? Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Fire, see fire. Kuthejo antatona njira indi kungu chokere nkatho cha mwanya nuntuba kwa nakanya kuwatanira na uni utuko banarua tanambira kurumira mibanga Weru TV nyumba kagitate kuraja ni mbango ja the plug Mbeta kwa NTINYARI KINYUA mweri nkirimi nwa mwananire wetu wa mathithio.